Presiden Kekhasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association welcome langi negasngi depan singau isngau ya ke sarkar jela hajrong iyo khubor wadawan kapisa yang ke skim JJM na ke sarkar bai kam wakandes pak tam klur nei bentawo su ceki kontraktor ki wada pendep ye kre tang bompo em yo ki yesu wan haduk kan ni Hayato we ni khana wa khandetri uni banai le de chemo wo chief engineer ka PHE Robert Singh Nongbri wada pentikna wam slam de yakni ka paisa usuna welcome langi ong wa gani to ijob yong ilaluti yong ki nei bha nei por che por lai pen kan mo ki chaka sarkar kam ju le wa chaka ministry yong ka sarkar bai le dab e ki de jing tho lang ba o MP wada khlat no Dr Ricky Sangkon hei wad e khublai le yo hanlam MD wa hani ka prathai le toh nengkong snyau i ngo yo blai mo nagaliang yung ma welcome man ka president yung Jaintia Contractor and Supplier Association kan jo ipol ada man president yung Kekhasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association ini snyau open pa ko di snyau ngo go kro mo ko di yo gat ka message managa sarkar da pediang ke yaitu wadala delegation hado arsil sen hado chip engineer yang ke PhD da kani to man da pensniha ko sarkari i ke jingkarpan yang i wada dia ke message untuk wada wan ke scheme yang ke JJM kama kendis pa tam keluar tengkah wada penlai ka wada i gasnya usar mesti menggawi Rai hak jis kiat nin dia chema nin ta ga khandetari ye chema chief engineer Sar Nongbri wadegi insuran uta manjumut kini ke poisa yang ke JJM go khandes pak klur tengka wo the polite na ga ministry dan ke sarkar India kini ke poisa tina kaliang yang ikam ga all Jaintia Contractor Supplier Association penpa ke jisnya go kro na beta gini ki kontraktor go em hapo gari khasija apa ga hapo Jaintia siang I khamtam wadi kre sistem gi chiru banga ga president ngasnya ke burum yiki go kro do kata ko da penya go da nak jing kapat yang ki nak jing yang lai luti ki yang I dasnya go sarkar de I ge gani ke poisa kam khandes paklur andai nga wangan wana iki pra kontraktor yang igo kre ke JJM wan mahawijahan ne bhag poisa ka man gani DM ke finance te mestem gwi dau penbiang chok kidang em chok ki kriteria ko da penbiang chok ko sarkar gatu kadi to hag jo ke por ngas ngoban ai ko play ro ya ke si Jaintia Government Contractor and Supplier Association lamba jengki ramba ki badon lang kumjoro napor kiliang nyosoba kelai tristom kelai rengkat ke sarkar kelai osno ya ke jengkepan jongi ke sarkar lembai minister I Marcus Marhak ila declare haga news by ila yo ya ke sanction kumba khandai spaklor tam ai tina kaliang jongi kontraktor jong Kekhasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association bosno bahawat mami kerke kan sepoi kepor baka pisa kalau don lepa menta saat setangkat tu kan ipo baka nangdon ki kriteria baka sarkar kan certified dikini kenang bagan dong kebayar di ya kepisa kumbalong menta kalau don kumba khandai spaklur di nagaliang jong ikum ki kontraktor badon hapo ke setri jong Kekhasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association ngi pendap di jeng snokmen ke bakro ke bakra hodok kata kenang ba nang nis kemat ngi yo biang ke jing teli ini tristom ini persang kilat kinti kumno bangini ya hakaniga association jongi ta kawai kaliang ngas ngoban ai ke jing buram bakar pang mah nagbanta jang Sar Nongbri belong kumi chief engineer PHE tinggal ngobrol mi agak tu kepor mengilai delegation agak tu kepor ngosoba ngila do jingkarman ne iro ila tristam la leisi le dali
kan no siensyo tinggal semua mi lambag jing tres ton jing kala orlang ni jing ya keren jing ke jing ya khi jing ke jing persang jing kan rektor kat padan gebui kebor ilaya wat kila klinti ban persno ya ka sorka agawai kaliar ngasno banai keburam mah lambag jing sariki balong hagjo por MP bala bam kwais kemar belai lamba jeng ini yo ban submit ya ka petition hagjo por ngila ai ka mau berdam hi ila yo ban ha sega sorkan dia sedoki union minister sedok ministry kila yo ban pha ya ka mau berdam jeng i kuble sibon la ila dan syo ne ka perther ngau bakum ka seng jeng i ngau dap daga jing ngau berom i hamtam yang ini keberang im selajang ni pertanyaan ini ay tres tam ngakum presiden ngasngoba kependap inga di kejing snokmet kependap inga sngoba kata kejing saram jengi se government kata ke pending bill jengi sngoba kal alai ndre ngakarpa di para kontraktor jengi warna mi kerke warna mi khuslai kebista gala don mentah kembang mena sngoba ban ngai ap ye ko por kan sebatai yapi kepisa kumbe pilih haki news pilih haki eke gibenta pilih kepisa te kepisa kebangila persang ban ya trai sistem nilai trai dep igi kam jam jengi ke sarkar ke deban sarkuliat na deban sam na deban pelai na iki pending bill jengi haman la kontraktor batrai ke JJM tangitahi kublai sibon na kebeta jompi lambar kublai sibon